These Europeans, I really feel sorry for them because they had a lot of opportunities, but they have been misusing them. I don't know why. They come to tell me how to organize elections. How to organize elections? I am an expert on elections. Mu myaka hafi 40 ishize Uganda yaranzwe cyane n'ubutegetsi bwa Perezida Museveni. You can call me to help you how to organize elections, how to handle homosexuals, please. I know how to handle homosexuals. Please leave me alone. Umuyobozi wagiyeho ku butegetsi mu mwaka wa 1986. I can easily work with you people, with you the Europeans, if you are disciplined. The problem is that they lack discipline. Somebody comes to your house, say, this chair should be, you man, you have just come to my house. You should sit where I show you. Not to tell me this chair should be here. This is bad manners. Nyuma y'intambara y'ishyamba, nyamara uko imyaka ihita indi gataha, ikiganiro ku hazaza h'ubutegetsi bwa Uganda gikomeje kwibanda ku muntu umwe gusa, ariwe Muhoozi Kainerugaba. Wow, from here you can see the whole tent. There are many people. I thank you all. Muhoozi, umuhungu wa Perezida Museveni, ni umwe mu bantu bateje impaka zikomeye cyane muri politiki ya Uganda. Yatangiye urugendo rwe mu gisirikare akiri muto cyane, azamurwa mu ntera mu buryo bwihuse cyane, ndetse aza kugirwa generale w'ingabo za Uganda. Ubwo bamwe bamubonamo umusirikare w'umuhanga, abandi bamushinja gukoresha izina rya se kugira ngo azamuke vuba no gukoresha ububasha bwe nabi cyane. Ibiganiro bikomeza byigenda byisimburanya umunsi ku munsi, harebwa hazaza ndetse n'isimbura rya Perezida Museveni byakomeje gufata indi ntera nyuma y'aho Muhoozi Project itangiye kuvugwa. Umugambi bivugwa ko ugamije gutegurira Muhoozi gusimbura se ku butegetsi. Nubwo ubutegetsi bwa Uganda bwahakanye ibi birego byose, Muhoozi ubwe ntiyahwemye kwerekana ko afite inyota ndetse yo kuyobora kino gihugu cyane binyuze ku butumwa buvugisha benshi yagiye atangaza ku mbuga nkoranyambaga. Ese Uganda iri mu nzira yo kugendera mu murongo wa dinasitire ya politiki, aho ubutegetsi buhererekanywa hagati y'abagize umuryango umwe, cyangwa ni amateka mashya Muhoozi ashaka kwandika muri iki gihugu cye? Iyi nkuru irasesengura neza inkomoko, imyitwarire ye mu gisirikare, politiki ndetse n'ingaruka z'ubuyobozi bwe kuri Uganda mu karere muri rusange. Nk'ibisanzwe ugiye kubana nanjye Tony Breeze Official. Niba utarakora subscribe, nagusaba gukora subscribe, ubundi tukajya tubana no mu bindi byegeranyo byinshi bigiye bitandukanye. Guhaye ikaze. Muhoozi Kainerugaba yavutse mu mwaka wa 1974 ku itariki 24 mu kwezi kwa kane. Avukira Dar es Salaam muri Tanzania. Ni umuhungu wa Perezida Museveni ndetse na Janet Museveni. Mu gihe se yari ku rugamba rwo kurwanya ubutegetsi bwa Idi Amin Dada, umuryango wabo wabaga mu buhungiro, bituma Muhoozi yiga mu bihugu bigiye bitandukanye harimo Tanzania, Kenya ndetse na Sweden. Nyuma y'uko Museveni afashe ubutegetsi mu mwaka wa 1986, umuryango wa Muhoozi wagarutse muri Uganda, aho yakomereje amasomo ye mu mashuri ari Kampala muri Parent School, Kigali College Buryo ndetse na St Mary College Kisubi mu mwaka wa 1994. Yarangije amashuri yisumbuye, nyuma yiga kaminuza ya Nottingham mu Bwongereza, aho yakuye impamyabumenyi ya politiki mu mwaka wa 1997. Naho mu mwaka wa 1999 Muhoozi yinjiye mu ngabo za Uganda ku rwego rw'umusirikare muto. Nyuma y'igihe gito yoherezwa kwiga mu ishuri rya gisirikare rya Royal Military Academy Stanford mu Bwongereza. Arangiza mu mwaka wa 2000. Yakomeje amasomo ye mu bigo bigiye bitandukanye birimo ishuri rikuru rya gisirikare rya Amerika ryo muri Fort Leavenworth muri Kansas, aho yarangije mu mwaka wa 2008. Muhoozi yagiye azamurwa mu ntera byihuse, aho yabaye Colonel mu mwaka wa 2011, Brigadier General muri 2012 naho Lieutenant General mu mwaka wa 2019.
yabaye umuyobozi w'ishami ry'ingabo zidasanzwe kuva mu mwaka wa 2008 kugeza mu mwaka wa 2017. Yongeyeho no kuva mu mwaka wa 2020 kugeza mu mwaka wa 2021. Mu mwaka wa 2021 yagizwe umuyobozi w'ingabo z'igihugu, Command of Land Force. Ariko mu mwaka wa 2022 yakuwe kuri uyu mwanya nyuma yo gutangaza kuri Twitter ko ingabo ze zashobora gufata Nairobi mu byumweru 2 byonyine gusa, bitera umwuka mubi hagati ya Uganda ndetse na Kenya. Nyuma y'ibi byose yahise azamurwa ku ipeti rya generali ndetse agirwa umujyanama wihariye wa Perezida Museveni. Muhoozi azwiho gukoresha cyane imbuga nkoranyambaga, cyane Twitter, ubu yitwa X, aho akunda gutangaza ibitekerezo bitavugwaho rumwe n'ibibazo bya politiki n'igisirikare. Ibi byatumye bamwe bamwita generali uzwiho gutwika kuri Twitter. Hari amakuru avuga ko umushinga Muhoozi Project ugamije kumutegurira gusimbura se ku butegetsi, ariko we n'abayobozi ba leta bakomeje kubihakanira kure nyuma y'uko mu mwaka wa 2022 yatangaje ko azahagarika imirimo ye mu gisirikare. Bikavugwa y'uko ari intambara iganisha mu kwiyamamariza umwanya wa Prezida mu matora wa 2026. Nyamara mu kwakira mu mwaka wa 2024 yatangaje ko ashyigikiye se mu gushaka manda ya 7, bityo bigaragara ko ataziyamamaza muri ayo matora. Muhoozi kandi yagaragaye mu bikorwa byo kunoza umubano hagati ya Uganda ndetse n'ibindi bihugu, aho mu mwaka wa 2022 yagize uruhare rukomeye mu gusubukura umubano hagati y'u Rwanda ndetse na Uganda nyuma y'ibyo biganiro byose amaze kugirana na Perezida Paul Kagame. Mu buzima bwe bwite, Muhoozi yashakanye na Charlotte Nkunda Gutesa mu mwaka wa 1999. Bakaba bafitanye umwana umwe witwa Rachamunsi Christopher. Muhoozi Kainerugaba ni umwe mu bantu bakomeje kuganirwaho cyane muri politiki ya Uganda kubera umubano wo wihariye n'ubutegetsi buriho, imyanya ikomeye yagiye agira mu gisirikare ndetse n'uruhare rwe mu kugarura umutekano mu bibazo bijyanye n'iby'akarere. Muhoozi Kainerugaba ni umwe mu bantu bakomeje kugenda bateza impaka zikomeye za politiki ya Uganda. Abamushyigikira bamubona nk'umusirikare ukomeye ufite icyerekezo cyiza cy'igihugu ndetse bashimangira ko azana amaraso mashya mu buyobozi bwa Uganda. Nyamara abamunenga bamufata nk'umuntu ukoresha izina rya se kugira ngo yegukane ubutegetsi, ndetse bakagaragaza n'impungenge ku buryo yitwaye mu gisirikare, cyane ku bijyanye n'iyubahirizwa ry'amategeko n'uburenganzira bwa muntu. Ibihe byashize byagaragaje ko Muhoozi afite ubushake bwo kujya muri politike, nubwo aherutse gutangaza ko ashyigikiye se mu matora mu mwaka wa 2026. Ibi byatumye benshi bibaza niba ari uburyo bwo gutegura neza inzira ye yo gusimbura Museveni, cyangwa se niba koko atazongera gushaka umwanya wa Perezida mu gihe kiri imbere. Mu gihe politiki ya Uganda ikomeza guhindagurika, igisubizo cy'iki kibazo kizagaragara mu myaka iri imbere. Ese iri mu nzira yo kugira ubutegetsi bwa cyami bwa gisirikare buhererekanywa mu muryango umwe, cyangwa se abaturage bazagira ijambo mu kugena uzayobora iki gihugu? Ibintu byose biracyari mu cyeragati, ariko ikizwi nuko izina Muhoozi Kainerugaba rizakomeza kuvugwa cyane mu muryango wa politike ya Uganda. Ndabashimira mwe mwaduteze amatwi, nk'ibisanzwe mwari kumwe na Tony Breeze Official. Ndabasaba gukora subscribe kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Mugira amahoro n'imigisha. Ciao ciao.